niki. Udah siap. Rahajang sore sematan FB Sinarang Sami. Durung wenten nggih sane nonton. Jantos dumun pang wenten akeh sane menonton live puniki. Ya sampun satu orang yang bergabung ke sampun duluan ya. Nunggu saya lagi ada orang. Mbak Nona aja. Ampura niki. Ampura. Lantas mama salah manca. Apa ya saya? Pak kerja kita kerja lagi. Lagi. Hah? Langsung kali ada lagi. Kalau itu makan. Nadas. Ya. Kayu ada yang kayu kok. Ya. Udah. Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajang sore sematan FB Sinarang Sami. Kecendok malih sarang titiang Nimadediah Nandana Nendrastuti lan niki adin titiang Sayu Puturate. Ring rahina becek puniki rahina reditipon pinanggal 6 likur warsa kalih tali dasa titiang sarang maka kalih jagi nguacen geguritan dalam sida karya indik punika pupuh pangker lan pupuh ginanti. Ini titiang matur sukseme majeng ring idedane sampun preside miar sayang titiang sareng kalih live ring FB. Enten lali titiang matur sukseme majeng Ring pendidikan bahasa Bali Stah Negeri Empu Kuturan sampun merisedayang titiang sareng maka kalih untuk ikut berpartisipasi dalam acara memaca puisi tradisional maupun modern puniki. Idedane sane wau tamat SMA, sane jagi kuliah, dados sediki ngeranjing ring Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja wenten prodi napi Pak? Prodi Pendidikan Agama sareng Bahasa Bali. Yening adik-adik yang sampun tamat SMA dados info ke admin Stah Negeri Empu Kuturan untuk menghubungi informasi tentang lebih lanjut tentang sekolah nika, kampus nika lewat Instagram ataupun DM, terus melalui FB maupun Messenger. Enten sira kiring meringgat redumun nggih panten tegang niki. Wenten sane nonton pendidikan bahasa Bali Om Swastiastu matur suksema niki pendidikan bahasa Bali. Wenten Bligus wah ketersudanom Om Swastiastu Sida Irmayanti niki. Sera niki wenten pendidikan oh Bapak dosen Swastiastu Pak Natiha Penapi Gatra niki Bapak dosen wenten wenten tipa titiang Sri Darmayanti. halo Sri.
Wenten Bayu di Pradipa Swastiastu matur suksema beli, suaranya merdu sekali. Kang Yang mau belajar niki beli. Wenten Mbok Mary hadir. Swastiastu Mbok Mary. Suhu partner tiang mangkin niki. Nggih. Saya sira kita Tinggikan masih banyak. nggih. Menapi niki kakawiten mangkin pupusane ka pertama inggih pupuh Punika inggih pupuh Pupuh pangkur. ini sampun siaga miring kawitin saya. Dan kewarnaan lampah ide Nenen cerita yang pemargan ide sang Brahmana kacarita kawentenan ring Bali sampun nida mangkin rawuh ring jagat Bali katita antuk Sang Prabu kawentenan tidak jagate oleh ide sang Maharaja dalem watu renggo inggian puspatan ide Maharaja nenton jatias wantah ide dalam watu renggong jana maring gel-gel pura punang datu irika reng jagat gel-gel mungguing keprabonan idane asih lintang suece
bahat asih alat ring swece panjang sinung sengin panja sami punika makemawinan ide kebatinin oleh panjake sami. Nggih, nika pupuh saneka pertama inggih pupuh pangker. Napi niki sayu megatre-gatre dumun wenten sira di live tiang puniki di FB. Wenten Dian Puspita matur suksema sampun nonton niki. Wenten Bapak Juliawan Nengah becik pisan suksema niki Bapak Juliawan. Wenten Beli Parisna suksema sampun ledang nonton rauh miarsa yang live FB tiang sarang maka kali niki. Wenten Wayan Kawat. Enten Sastiastu Gengbiang Budani lan Sastiastu Bapak Guru nggih Made Blok Polos sampun rawuh niki di FB tiang puniki. Niki wenten sira wenten Sri yang nonton Riki. Nggih. Mau menginformasikan sekali lagi titiang matur suksema sarang maka kalih atas kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam acara memaca puisi Bali tradisional maupun modern. Titiang matur suksema niki ring Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Tiang menginformasikan juga ke adik-adik sane sampun tamat SMA yening ngerarah lan ngeranjing sekolah di Prodi Pendidikan Agama dan Bahasa Bali. Dados hubungi Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja bisa melalui akun Instagram, DM maupun FB dan Messenger, pasti akan dibalas dengan adminnya. Yenten. Allah dan Bobi, Swastiastu Bobi, tetap jaga kesehatan. Walaupun kondisi new normal puniki, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah berpergian, social distancing niki karena harus live, harus berdua, jadi jaraknya agak berdekatan. Walaupun social distancing, yang penting tetap kita napi sehat. Suksema beli Made Blok Polos nggih. Semua beli. Dan napi nikah kalau berpergian datang dari rumah cepat mengganti pakaiannya, kan. Walaupun kondisi masih ya wenten gerubuk sebenarnya ulian iluh corona pun iki numugi ical, gelis ical biar bisa napi melakukan kegiatan kembali nikah mangten kenten kok iluh corona niki stres konya ngajak niki. Mangda ical nikah nggih. Yang matur suksema walaupun kondisi diam di rumah saja tapi ikut berpartisipasi mengajak kang seni lan budaya puniki yening tan iraga sira sane malih kenten kenten sayu nggih becek nikah sedina tiang ngiring siaga nikah kenten dan sira malih masih banyak yang nonton matur suksema niki mangkin wenten pupuh sane kaping kalih sane jagi ke kawitin indik punika pupuh ginanti sampun kin ampun lanjut gimana mangke anak hidup
inggih bawas ide dalam paman keto masih panjak gelah ajak mekejang ada pikayun gelah buka candi Rangan kana apang deleng melayang pesan yen miragiang apang pedas ban ngeresepan Bipraya manangun yatnya gelah pacang nangun yatnya utama nyen paman pangentek linggih kang nami buat yatnya neto sengja ada nelenan wantah yatnya pangentek linggih Sida aja kang negara pangapten gelah apang sida ajak kawentenan jagat muang panegaran gelah Sukerta rawuh kawengkeng Sukerta makasami panja gelah ring pungkur pokasan iya jangan Ampura niki tahan di sini saja ampura niki ya nggih nika pacang pupuh sanek kaping kalih indik punika pupuh ginanti kang yang niki iraga sareng mata kalih wau belajar kenten wenten sira nika sayur Mentan Ki si Darmayanti masih Iya. sama Dewira. nggih Dewira sekadi mantap seksama nika niki wenten sira niki wow banyak yang juga Dwi Pramana imih kanyem mbok sayur kanyemnya tapi nika belinya jeget nika Esuk sama nggih wenten swastiastu mangku suhu titiang debo wenten Ari Mahaputra sampun nonton live di FB tiang puniki wenten sira niki Swastiastu Gembiang Ayu Suaryatini Rahajang seore demogi selalu sehat kena rahayu nggih Gembiang nggih sareng sematan di Basang nika
sareng Ikomang Kumarawijaya. Enten. Yen iki kembang puniki kawasan pupuh ginanti perkutut becik pisan mawacen lan artosnya matur seksema nika. Kangyang Karim Lajah nika. Nggih, Bapak Made Blog nggih. Ini nama FB-nya Bapak Made Blog pula sampura yening tiang Pak Made matur seksema niki. Kangyang iraga sareng maka kalih jagi belajah nika. Lagi benjang ukuran nggih kenten. Enten sira nika Aris Yoga matur suksema. Wah, langsung 54 orang. Kenten yang mau menginformasikan malih niki tiang matur suksema sebelumnya tiang matur suksema sareng pendidikan bahasa Bali Stah Negeri Empu Kuturan ampun merisedayang titiang sareng makekalih untuk ikut berpartisipasi dalam acara live ngoyong di Jumah, yaitu membaca puisi tradisional maupun modern. Titiang matur suksema lan mau menginformasikan lebih lanjutnya bagi adik-adik sareng Yowana sane sampun tamat SMA mau melanjutkan kuliah ngeranjing kuliah untuk prodi pendidikan agama sareng bahasa Bali dados langsung hubungi Stah Negeri Empu Kuturan lan langsung DM admin di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja melalui Instagram, DM maupun Facebook dan Messenger kenten. Jegek-jegeknya matur suksema Sulawesi titiang swastiastu Bapak Made Surita sampun nonton dari Sulawesi mangken musim corona kangyang iraga sareng maka kalih di Bali ngelanturan ngewacen niki di live Facebook kenten. Sira nika sukses ge lanjut nggih matur suksema nika Gumbiang Suryatini wenten Putu Bayu Permana. Mantep banget nih Mbok. Kangyang iraga sareng maka kalih wau belajar. Biasan tiang di lomba sawo agak tegang nika sareng partner tiang niki. Wenten Duniarta Dewa. Suksema duh jegek-jegekne Kangyang iraga nak Bali pasti jegek. Yen tiang nak wani bagus. Wenten. Tapi sayung puput niki ampun galah. Padahal pingin lagi pingin lagi untuk live tapi semoga nanti ada info pasti ikut. Ya saya inggih dedane sareng sami titiang matur suksema majeng ring dedane sampun presida miarsa yang titiang sareng kalih magaguritan yening wenten keiwangan titiang sareng kalih nuna Senampura. Inggih piputang titiang untuk sareng sami. Pramasanti sangat turang suksema. Om Santi 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 Om. Matur suksema niki sematan FB Sinarang Sami sampun nonton benjang malih kungkuran iraga sareng maka kalih pasti ikut live. Suksema niki sematan FB Sinarang Sami.